Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 biciye muri Benjamin MBONIMPA usanzwe ari umunyamabanga wawo wunamiye Lt.Col uri Ngoma hoza ari umuvugizi w'igisirikare cyawo umugaragaza nk'umusirikare w'intwari uzahora zirikanwa. MBONIMPA binyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati intwari nzigera zipfa ni abakundwa bacu wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro tuzakomeza kuzirikana mu mitima yacu udusuburiza intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu baraho. Mu rukerera rwa tariki ya 24 Gashyantare nibwo Lt.Col uri Ngoma yiciwe mu gitero cya drone ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zagabye mu gace ka Rubaye muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu nta makuru arambuye M23 iratanga ku rupfu rwe. Amakuru icyakora avuga ko muri rusange abantu 9 ari biciwe muri icyo gitero kigambwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'abarwayi imitwe wazarendo bafatanya nazo ku rugamba. Igitero cy'indege no y'intambara itajya mu pilote cyangwa se drone cyishuwe ari umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba M23 Lt.Col uri Ngoma. Mu rukere rwo kwa kabiri cyicuyemo abantu iburi 9 ariko gihushaho gato mukuru wa gisirikare w'uwo mutwe Jean Sultan Makenga wahunze nta nkomyi nk'uko abantu bane babibwiye ibiro ntamakuru Reuters. Icyo gitero cyakubise hafi y'Irubaya muri Asezo bwa Kongo Kinshasa agace k'ingenzi gakungaye ku agaciro kagenzurwa M23 mu ntara y'Amajyaruguru ndetse kayinjiriza amafaranga menshi gacukurwamo 15% bya kuruta icuruzwa ku isi. Leta ya Kongo yerutse gushyira Rubaye ku rutonde rugufi rw'ibirombe yemereye Amerika muri gahunda y'amasezerano y'ubufatanye. BBC yagerageje kuvugana n'M23 hamwe n'ingabo za leta ya Kongo kuri icyo gitero kugeza ubu ntibyakunze. Inzobere z'umuryango w'abibumbye Kongo Kinshasa n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha M23 mu kubuha abasirikare ibikoresho n'amategeko. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi byo mu ntara y'Amajyaruguru mu ntara y'Amajyepfo birimo n'ibijyaguma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha M23 ariko rukemera ko rufitanye umufatanye n'abo mu by'umutekano kandi ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Urupfu rwa Lt.Col Ngoma rwabaye uguhura uko ibintu byari bimeze muri intambara mu kwica wagaragaza cyane mu bategetsi bakuru ba M23 mu gihe imirwano yakaje umurego n'ubwo ari ibikorwa by'abahuza barimo na Katari byo gutuma agahenge kemerejwe n'impande zombi gakurikizwa. Ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters byatangaje ko amakuru y'icyo gitero cya drone byayahawe na maneko inyeshyamba ebyiri umusirikare mukuru n'umukozi wa Loni. Reuters yavuze ko bayahaye amakuru batifuje gutangazwa amazina. Babiri bavuganye n'ibyo n'amakuru Reuters bavuze ko imirambo 9 yatwawe ijyanwa i Ngoma umurwa mukuru n'intara y'Amajyaruguru bakuwe habereye icyo gitero. Uwo musirikare mukuru mu bavuganye na Reuters yavuze ko indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko yakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Abo baganira na Reuters bavuga ko Jean Makenga yari muri ako gace mbere y'uko icyo gitero kiba. Reuters yasubiyemo amagambo yo mu itangazo ry'umuvugizi w'iro ryitwaza rendo ry'imitwe yitwaje intwaro yita ko ari ubwirinzi irwana ku ruhande rwa FARDC avuga ko Jean Makenga yahungiye ku rusengero ruri hafi aho ngaho. M23 nta kiratangaza mu buryo bweruye kuri icyo gitero ariko kuwa gatatu mukuru wa Lt.Col akaba n'umuzabikorwa wungirije w'iro M23 yashinje leta ya Kongo kongera kurenga guhenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere yo ku rugamba ndetse no hakurya yayo. Avuga ko ariyo mahitamo Kinshasa yiyemeje. Kinshasa yakana kurenga guhenge ariko igashimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Bisimwa mu tumwe atangaje kuri gahunda rwa X yavuze ko guceceka ko amahanga kuri ubu kubirimo kuba no kutabyamagana gutandukanye n'M23 ikoresha uburenganzira bwayo bwemewe bwo kwirwanaho ku bitero bitaziguye. Mbere yaho kuwa gatatu atavuze Lt.Col Ngoma mu izina. Bisimwa atangaje ko impindura amatwara n'izi ntwari buri munsi zitanga igitambo cy'ubuzima bwazo kugira ngo iyoborwa ry'igihugu imibereho myiza y'abariho muri iki gihe n'abazaba mu gihe kizaza. Ibi bikaba ari umusingi wa leta irinda abaturage bayo nta vangura. Kuwa gatatu imirwano yarakomeje muri teritwari ya Masisi hagati y'inyeshyamba M23 na FARDC ifatanije na wazarendo. Intambara muri Asezo bwa Kongo yongeye kwaduka kuva muri 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 yagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yejeje ku gihugu kwa kabiri Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 abanze y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi irimo intambara hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa binyuze mu masezerano Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye Washington DC mu kuboza ko umwaka ushize. Hagati aho ariko nyuma y'icwa ry'umuvugizi M23 Lt.Col uri Ngoma ibintu byakomeje guhindura isura ku rugamba hagati M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo n'abayiri inyuma. Aho imirwano irimo kuvuga Masisi amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Kivu Morning Post avuga ko imirwano iwe hagati y'abarwanyi M23 mu mujyi wa Ruke muri teritwari ya Masisi ni nyuma y'uko abarwanyi M23 babashije gutesha ingabo za FARDC n'inyeshyamba za wazarendo zayizagabye igitero muri ako gace. Imirwano yo kuwa kane iravugwa nibura milimetero 6 uvuye Kazinga hari kumvikana urusaku rwinshi rw'amasasu. Gusa amakuru ava ku ry'abarwanyi ba M23 bishubije ibice bitandukanye by'iri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye bahanganije n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'abambari bazo. Mu bitangazamakuru bavuze ko M23 igura ibice bya Ruke Kasenyi na Katobotobo. Imirwano ikomeye bahuje na FARDC FDLR ingabo z'u Burundi abacanshuro b'abazungu n'urya
wazalendo. Ni mu mirwano imaze iminsi yanganije impande zombi ubutegetsi bwa Tshisekedi bushaka kwisubiza santere ya Rubaya ndetse n'ibirombe byaho. Amakuru ataremezwa n'igisirikare cya Kongo Kinshasa avuga ko umwe mu bajenerali bacyo yaguye muri iyo mirwano. Ni mu gihe kuva muri cyera rwo kuwa kane imirwano ikomeye ikomeje kubera ikazinga, M23 ishaka kwisubiza ku gace. Amakuru kandi agaragaza ko FARDC bikoresha indege zitagira abapilote zoherezwa n'abacanshuro bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Abo bacanshuro basaga 200 bakomoka mu Bufaransa bari kumwe nabo mu Bubiligi bashinze base militaire muri Warikare. Ni mu gihe kandi abagera kuri 200 bari Kinshasa bakaba bategerejwe koherezwa ku zindi axe z'urugamba. Abo bacanshuro rero bivuga ko bagabye igitero cya drone muri santere Rubaya kuwa kabiri cyahitanye Lt.Col Ngoma wari umuvugizi wa gisirikare M23. Umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa mu butumwa bwo ku rugo rwa X yavuze ko Kongo Kinshasa yahisemo inzira y'intambara. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwiyambaje ibihugu birimo Angola, Malawi, Tanzania, Burundi, Afrika y'Epfo ndetse n'abacanshuro bakomoka mu Bufaransa, Ububiligi na Amerika. Bikavuga ko na muri Romania bagarutse guhangana na M23. Umutwe wa M23 y'ukunyamahanga ukomeje kutagira ikintu na kimwe avuga ku bitera ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zikomeje kuvugabaho mu gihe uyifashe icyemezo cyo kwirwanaho birangira wamaganiwe kure. Uyu mutwe wanenze guceceka k'umuryango mpuzamahanga biciye muri perezida wawo akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa. Mu butumwa yanditse kuri rwa X ati turabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye bukandagira agahenge bugatangiza ibitero rusange ku mirongo yose y'urugamba ndetse no hirya yayo. Ibi ni igikorwa cyateguwe neza kandi cyagutse kigaragaza icyemezo cyafashwe ku bushake cyo guhitamo inzira ya gisirikare. Bisimwa yavuze ko M23 bafite impungenge zikomeye kubera ko kugeza ubu nta gikorwa gisobanutse kandi kigaragara cyafashwe kigamije guhagarika by'ako kanya ibitero bakomeje kugabwaho n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Ati nta kwamagana ku mugaragaro, nta gucyaha, nta n'intambwe zigaragara zafashwe kugira ngo hirindwe ibyago byo kwiyongera kw'imirwano. Perezida w'M23 avuga ko guceceka gukomeje kugaragazwa n'amahanga gutandukanye cyane n'uburyo yihutira kwamagana uriya mutwe iyo wagabweho ibitero bikaba ngombwa ko wirwanaho. M23 yikomye amahanga akomeje kuruceka rumira mu gihe ikomeje kugabwaho ibitero karabutaka n'iyo ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Ibitero bya drone izo ngabo zagabye mu gace ka Rubaya kuwa kabiri byasize byishora umuvugizi wa gisirikare Lt.Col Ngoma. Amakuru kandi avuga ko kuwa gatatu ingabo za leta ya Kongo zakaje ibitero kuri uriya mutwe by'umwihariko muri teritwari ya Masisi akomeje kubera imirwano ikomeye. M23 kandi irashinja ingabo za leta ya Kinshasa ubwo bitero muri Kivu y'Amajyepfo nko mu gace ka Rutigita mu Minembwe, muri Kitazungura muri teritwari ya Karehe ndetse no mu Rugezi mu Minembwe. Mbabwire kandi ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kuwa gatatu yakiriye muri byo mugenzi wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi bagiranye ibiganiro byagarutse ku Rwanda. Presidence ya Kongo Kinshasa binjije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Perezida Macron Tshisekedi byongeye gushimangira ubushake bw'Ubufaransa bwo kubahiriza ubusugire bw'imbibi n'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi bitewe n'ifatwa ry'uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba bwa Kongo dufitwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babivuga. Yunzemo ko bari abagabo banaganiriye kuri kandidatire ya Kongo Kinshasa ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF. Kinshasa irateganya gutanga umukandida kugira ngo azahatane n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo umaze imyaka 6 y'uburu uriya muryango. Amakuru avuga ko Dr Denis Mukwege wigeze guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ari guhabwa amahirwe kurusha abandi muri Kongo Kinshasa. Kuri ubu ntibiramenyekana niba Macron yemereye Kinshasa kuzashyikira umukandida wayo nyuma y'uko Tshisekedi abisabye Macron. Abagabo bombi kandi beruka gurira pari mu kwezi gushize kwa Mutarama muri uyu mwaka turimo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe n'urukiko rw'ikirenga rwemerera Robert Kasibante watanye na Perezida Museveni mu matora ya Perezida mu kwezi kwa mbere gukuraho ikirego yari yatanze asaba ko giteshwa agaciro kuko yavuga ko amatora yabayemo uburiganya Museveni atatsinze. Urukiko rwasuzumaga niba atagomba kugira ikiguzi atanga cyo gukinisha urukiko, ariko rwanzura ko nta kintu atanga ndetse yaba Museveni waregwaga n'abatanga ubuhamya buri wese ntacyo asabwa muri iki kirego. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abacamanza bose mu rukiko bemeje ko ikirego kivanweho nta bukuru cyane bundi buhari. Museveni nkorezwe ndetse na perezida wa komisiyo y'amatora nk'abagomba kugaragara mu rukiko ndetse n'intumwa nkuru ya leta ya Uganda bemeye ko icyo kirego kivanwaho, ariko bagashaka ko Kasibante yacibwa amafaranga kuko gutegura urubanza byabahenze. Izina ryunganira Museveni ryabona ko iki kirego cya bwana Kasibante cyatanzwe mu buryo bwo gutesha umutwe urukiko kuko nta shingiro cyari gifite, bagasanga uwo mugabo yagombaga kwirengera ikiguzi byatwaye mu gutegura urubanza. Perezida Museveni uzahera mu kwezi kwa gatanu azategeka Uganda kugeza nibura muri 2031. Urukiko rwavuze ko ikiguzi rwakirengagije kubera ko rwasanze byaba ari ibintu bibi kuri Kasibante wasabye kuvanamo ikirego kuko yabonaga ko ibimenyetso afite bidahagije, rugasanga kukireka kikaburanwa kandi nyiri ikirego atagihagaze ku byo arega ko aba ari ugutesha igihe urukiko. Iki kirego cyashaka gutesha agaciro itorwa rya Perezida Museveni gikuyeho na Kasibante ni icya gatanu kivanweho kuva Uganda yatora itegeko nshinga ryo mu 1995. Hagati inzego z'ubuzima mu karere ka Kabare muri Uganda zatangaje ko ubwandu buke bwo gatera sida bukomeje kwiyongera kubera ibura ry'udukingirizo muri ako gace. Ubwo bwiyongere bwavuye mu bipimo byafashwe mu mezi 3 ashize, aho abakozi bo mu nzego z'ubuzima bakomeje kugaragaza icyo kibazo kugira ngo gishakirwe uko cyakwitabwaho. Mu mezi 3 ashize muri Kabare habonetse abanduye sida bashya 40. Umufasha myumvire ku bitaro by'akarere bya Kabare
itabare Alfred Besigensi yasobanuye ko ari ihuriro hagati y'ubwandu bucya n'ubucya bw'udukingirizo. Ati ubwiyongere bw'ubwandu bucya bufite aho buhuriye n'ubucya bw'udukingirizo mu bigo by'ubuvuzi mu karere ibintu byarushijeho kuba bibi nyuma y'uko havanwe inkunga y'USAID. Mbere kabari yahabwaga nibura udukingirizo 10,000 tugasanganwa mu bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kuri ubu mezi birashize hoherejwe udukingirizo 2,000 gusa. Besigensi yasabye abaturage mu kugira uruhare mu kwikingira bahitamo kugura udukingirizo bishoboka mu kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Anasaba guverinoma y'u Uganda gushyira imbaraga mu gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nubwo bimeze gutya ariko leta y'u Uganda iheruka gutangaza ko igiye kwakira umuti ukumira ubwandu bwa virusi itera sida uzwi nka runakapavire, urushinge ruterwa abantu 2 mu mwaka. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye mu abanyamakuru bakojeje babonino barandika banditswe abanyeshuri birukanwe ku ishuri rya Lt.Col Mweya banze gutabira ngombwa ko bafungiranwa mu ishuri ndetse banacungirwa umutekano mu ijoro ryo kuwa gatatu ishuri rya Lt.Col Mweya rero mu ntara Gitega habaye igisa n'imvuru nyuma y'uko hari abanyeshuri birukanwe kubera imyitwarire mibi bakanga gutaha iwabo bagahitamo kurara ku ishuri. Amakuru aturukaho byabereye avuga ko nyuma yo kwirukanwa abanyeshuri banze kuva ku kigo bagenzi babo batirukanwe nabo baza kuyunga mu rwego rwo kubereka ko babashyigikiye. Ibyo byatumye ubuyobozi bw'ishuri busaba ubufasha bw'inzego zitandukanye zirimo abashinzwe umutekano, umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri komine Gitega ndetse n'umujyanama w'umuyobozi w'intara ushinzwe uburezi nk'uko Jimbere bitangaza. Guhera saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 za nijoro izi nzego zagerageje kuganiriza abanyeshuri zibashishikariza gutuza no kubahiriza amategeko agenga ishuri. Nyuma y'igihe kirekire cy'ibiganiro abanyeshuri batari barakoze amakosa bemeye gutandukana n'abandi maze barara mu byumba byabo bisanzwe. Ku rundi ruhande itsinda rishinzwe imyitwarire mibi ryafungiwe hamwe mu rwego rwo kurinda ko havuka izindi mvururu. Kugeza ubu rikomeje gukurikiranwa n'inzego z'umutekano mu gihe hategerejwe icyemezo cya nyuma ku byaha bashinjwa. Bamwe mu banyeshuri bo mwaka wa mbere bagaragaje impungenge basaba kutarazwa hamwe n'abashinjwa amakosa bavuze ko bafite ubwoba bwo kugirirwa nabi. Amakuru kandi agaragaza ko harimo n'abashinzwe imyitwarire batunguwe n'imvugo z'ibitutsi n'agasuzuguro zavuzwe n'abo mu banyeshuri mu gihe cy'ibiganiro. Icyemezo cya nyuma ku banyeshuri bireba gitegerejwe gufatwa ku wa 4. Mabwire kandi ko umugabo w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni yakiriye umukobwa wa Perezida wa Kenya William Ruto ku wa gatatu ku kicaro cy'umutwe w'ingabo zidasanzwe Entebbe nk'uko byemezwa n'igisirikare cya Uganda. Lt. Ruto yakiriwe na Muhoozi Kainerugaba bigendanye n'ibyo umusirikare aherutse gutangaza ku rubuga rwa X ko ashaka gusura Perezida Ruto wa Kenya vuba aha nk'uko igisirikare cya Uganda kibitangaza. Ibiganiro by'abana b'abakuru b'ibihugu byibanze ku mubano w'ibihugu byombi bifite ibyo bisangiye birimo indimi zimwe na zimwe n'imico bamwe batuye muri ibi bihugu bahuriraho nk'uko igisirikare cya Uganda kibitangaza. Muri 2022 Muhoozi w'imyaka 51 yateje ikibazo hagati y'ibihugu byombi ubwo yandikaga ku rubuga rwa X ko we n'ingabo z'icyo gihe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka bitafata ibyumweru 2 gufata umurwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ibi byateje uburakari mu Kenya bituma se Perezida Museveni asaba imbabazi abanyakenya abanje kwirukana umuhungu we kuri uwo murimo, ariko mu kumworoshya ahitamo ipeti rya Jenerali w'inyenyeri enye. Muri 2022 kandi Lt. Ruto nawe yateje isakwe muri Kenya ubwo atangazaga ko yatangije ibiro by'umukobwa w'umukuru w'igihugu. Nyuma y'uburakari bwa benshi ku mbuga nkoranyambaga yasobanuye ko ibyo biro bitazajya bikoresha amafaranga leta nk'imisoro ya Rwanda ahubwo ko ari ibiro bireba ibikorwa bye ku giti cye. Ntibizwi neza niba Lt. Ruto w'imyaka 33 yagiye kubonana na Muhoozi yoherejwe na leta cyangwa se yagiyeyo ku giti cye we cyangwa se ibiro bye ntacyo biravuga kugeza ubu ku ruzinduko rwe muri Uganda. Hanyuma kandi umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo azasura ibihugu 4 bya Afurika hagati ya tariki 13 na 23 Mata nk'uko byatangajwe na Vatican ku wa gatatu. Ni uruzinduko rwa mbere rw'akurya y'inyanza agiye gukora muri uyu mwaka ku mugabane wa Kiliziya Gatolika ikura kurusha ahandi hose ku isi. Muri urwo ruzinduko azasura Nigeria, Angola, Guinea Equatoriale na Cameroon kandi byiteze ko imbaga y'abantu benshi izajya kumureba aho azajya agera. Biteganyijwe ko Papa azaganira n'abaturage n'abatetsi ku iterambere, amahoro n'umuhate mu biganiro hagati y'Abagatolika n'Abayisilamu. Umunyamerika Robert Francis Prevost uhaye izina rya Leo 14 yatowe muri Gicurasi umwaka ushize asimbuye nyakwigendera Francis ku bushuma bwa Kiliziya ifite abayoboke barenga 1.4 ku isi. Kugeza bamaze gukora urugendo rumwe rwa kure aho umwaka ushize mu Gushyingo ndetse no kuboza yasuye ibihugu bya Liban ndetse na Turkiya mu ruzinduko 2 rwari rwarateguwe na Francis. Uruzinduko rw'uyu mupapa muri Afurika rwerekana umwanya Kiliziya w'uyu mugabane ufite 20% by'Abakristo Gatolika bo ku isi nk'uko imibare ya Vatican bigaragaza. Papa wa Kiliziya Gatolika yaherukaga gusura Afurika 2023 ubwo Francis yasuraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Nagera muri Algeria azaba ari umupapa wa mbere mu mateka usuye iki gihugu cy'abaturage 47 biganjemo Abayisilamu. Leo nk'uyu Hayimana uva mu muryango wa Augustine afite ubushake bwihariye bwo gusura icyo gihugu. Mutagatifu Augustine wa Hippo wo mu kinyejana cya 4 uri mu bakomeye mu ntangiriro z'ukwemera kwa Gikristo yakomokaga mu gace k'ubu kari muri Algeria. Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko yakirije inteko ishinga amategeko
mategeko ya Senegal umushinga w'itegeko rishobora gukuba kabiri igihano ku bakundana n'abahuje ibitsina ku buryo bashobora guhanishwa igifungo kigera ku myaka 10. Uyu mushinga washyirijwe inteko ishinga amategeko nyuma yo kwemezwa n'inama y'abaminisitiri mu cyumweru gishize, bikaba byarakurikiye ifatwa ry'abantu bakekwaho ko bararyamanye bahuje ibitsina, ibintu bisanzwe bibujijwe mu mategeko ya Senegal. Ageze ijambo rye ku badepite Sonko yavuze ko umushinga w'itegeko uteganya guhanisha ibyo yise ibikorwa binyuranyije na kamere igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10, mu gihe ngubu igihano kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5. Ati niba iki gikorwa cyakorewe ku mwana muto bwo kizahanishwa igihano kiruta ibindi. Umushinga wanenzwe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu. Impaka ku burenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina zimaze igihe zitera ubushyamirane muri Senegal, igihugu gifite umuco gakondo ukomeye, aho hari n'amatsinda amwe abona ubuvugizi ku burenganzira bw'aba-LGBT nk'inzaruka mvamahanga zije kuvangira umuco wabo. Imiryango ishingiye ku madini yagiye itegura imyigaragambyo isaba ko ibintu byakazwa, mu gihe Lt.Col yavuze ko iki gikorwa cyo gukaza amategeko no gufata abantu benshi kirenga ku burenganzira mpuzamahanga burimo uburinganire n'ubudasa. Mu ntangiriro z'ukwezi polisi yafashe abagabo 12 barimo n'umunyamakuru ukomeye bashinjwa ibyaha bijyanye no guhonyora amategeko abuza kuryamana no muhuje igitsina. Ibinyamakuru byo muri Senegal byavuze ko muri uku kwezi hamaze gufatwa abantu bagera kuri 30. Umushinga uteganya igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'7 ku muntu wese uzahamwa no guteza imbere cyangwa se gukikira imibonano mpuzabitsina hagati y'ababihuje. Unateganya igihano cyihariye ku bantu bashinja abandi ibyaha nk'ibi nta bimenyetso bafite. Abazahamwa n'ibyaha biteganywa muri iri tegeko bashobora no gucibwa ihazabu igera kuri miliyoni 10 z'amasefa nk'uko Sonko yabitangaje. Nsoze mabwira ko leta ya Cuba yavuze ko abantu 4 bishwe barashwe n'abarinzi mu mupaka w'iki gihugu bari abanyakiba baba muri Amerika bari mu bwato bwihuta bwanitswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa internet, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Cuba yavuze ko bagenzi bo muri ubwo bwato abo 4 bishwe hamwe n'abandi 6 bakomereka. Nabo n'abanyakiba kuwa gatatu barashe ku bwato bw'abarinzi bo ku nkombe bwari bubegereye hafi y'ikirwa cyo ku nkombe mu majyaruguru y'icyo gihugu. Iryo tangazo ryongeraho ko abantu 10 bamwe muri bo bari basanzwe bafite amadosiye y'ibyaha bigeze gukora, bari bitwaje intwaro kandi batinye gukora ubucengezi ku mpamvu z'iterabwoba. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Lt.Col yavuze ko Amerika nayo irimo gukora iperereza kuri ibi byabaye bidasanzwe na gato. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Cuba yavuze ko yamenye imyirondoro y'abagenzi 6 barokotse ubu bafunzwe hamwe n'umugenzi umwe wishwe. Yongeyeho ko benshi muri bo basanzwe bafite amateka arimo igikorwa cy'icyaha n'urugomo. Yavuze ko bakomeretse bavanwaho bakomerekejwe bakajyanwa kuvurwa. Imbunda nto, imbunda njyarugamba zo kugabisha ibitero n'ibituritswe bitakorewe mu nganda byasanzwe muri ubwo bwato bwihuta hamwe n'ibindi bikoresho by'urugamba nk'uko iryo tangazo ribivuga. Iyo minisiteri yanamenye umuntu wa 11 ivuga ko yatawe muri yo minsi yamenye ko yari muri uwo mugambi uvuga ko wari uwo kugaba igitero mbere y'uko leta ya Cuba itangaza imyirondoro y'abo bagenzi. Minisitiri Rubio yemeje ko ubwo bwato butari butwaye abakozi ba leta ya Amerika ndetse ko iperereza ririmo gukorwa mu rwego rwo gusobanura neza ibyabaye n'ibyo abo bagenzi bari barimo gukora muri ako gace. Bibaye mu gihe hari ubushyamirane bwinshi hagati ya Amerika na Cuba yugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'ubuke bw'ibikomoka kuri peteroli cyahuye no kuba Amerika yarabujije ko ibikomoka kuri peteroli biva muri Venezuela, inshuti y'igihe kirekire ya Cuba muri ako karere, ngo bijye muri icyo gihugu cy'ikirwa.